mbere kwegwa keno gukagwa bwega murimo ora wethiritwo kiria magoa nansi murimo wetwa cardiac arrest ntiko mehakana nuiye murimo yu kuri kiringatheti no ya the people daily ibethiritwe bagitariria mantu maganona makonena murimo uyu twankwigwe ngiutaragire kinyago kengo umamenye mantu mara mekiritwe mantu mara bethiritwe bakiaragiria aga makonenie na murimo uyu kana makonena murimo wa cardiac arrest mariaga nkoina mbere kwengi kuthomageramo kagita gatari kuraya gaturaithĩrie ngathĩti ino ya The Standard karatati-inĩ gatwĩrĩ readers should focus on the economy not endless political war. Atongoria bakubotera kuina mbere kwegwa bagikagira muno mantu makonena utongoria na ti mantu maigena ciege kagita konde ibakubotera kuina mbere kwa bakirithagiria mantu makonena na uchumi kuona ati uchumi bwetu kuina mbere kwa bukiagagira na ikengo akenya baina mbere kwa benaga ntu gokenera kagita tatini gatwira uturandeto inu karatini gatuna shocker inside Kenya Power planned electricity price hike. In the Nancy number kwa gitwira gagukona ina wete kwa maguli mastima ngwete ya Nancy agututariri chobwega. Karati ni katutano ni tale of a family beset by tragedy. Beset by tragedy. Tale of a family beset by tragedy. Mujui wa magoa bora wethire toki nambera kwa igwa tia turingithie kidogo kere karatati-ini gaka gatutano ikarata irono rwaro kuri ngatheti ino ya the people daily kuririkana ati nasiri bethiritwe aturi na ntu pamoja na arora bethiritwe bakithuganagia mujui wa magoha imujie uroka ina mbere kwegwa ukigwe ya neweta sana na mujui uroka ina mbere kwegwa kana mujui umwe wa miji era yithiritwe ikirutha bwega muno nkuruki aganthiguruni antu babo ndekana ana baba bamujuyo bethiritwe bakirutanagire gutigira ati ibagutungatira mwingi wontu mwanya ndeguruni ndeguru ya Kenya ndeguru ya United States of America na ndeguru ya Sweden na ara bethiritwe bakithina mbere kwigwa bakinganganaga kurutira antu ngugi tia tone umwe arari a doctorate former cabinet secretary i professor na arari umwe wa thinji baiguru sana aganthiguruni tungi Professor George Magoha urongi ari muthithia wa ndeke captain na ara Stockholm 7,000 kilometers north of Nairobi mudakora athia nambere kwigwa gikuyaga mwanko muke mianka ere mithiru yes urongi aithiritwe akithi nambere kuruta wira 12,000 kilometers northway of Nairobi in Texas. All the Pride resident in Games Yaya where they were celebrated as the top achievers yarutangu na Texas nara kari baadhi nambere bethiritwe bakithi nambere kwa baikathaga muji uyu nuntu bwa kwirutaniria nuntu bakuthi nambere kwigwa bakiombanaga mitureni lakini mantu methiritwe makithi nambere kwa makigaruka ntu inkai nansi arendi antu baba muji uyu bonthe gutie muntu emoyo kumani noju oju are pilot oyu ngea na Texas Magoha bonthe batireo kuririkana Alex oyo akothi kwa Jumamosi agekua Magoha oyo muruagina nethiritwe kina mbere kwigwa akibanganagia bora akaina mbere kwigwa akithikao na kuririkana mathiko mama methiritwe makibangawa mamuruagina oyo Alex Nyabera Magoha arakwirire na arizio Nyabera passed away on December mtu akwire tariki 6 December mwankani woyo in a lane
Texas, USA. The cause of the death is not yet not be disclosed by the family. Ekugiake getikwe kufam antu bamuji batikwe kumbura embio yongwa yetheretwe eke muriyaga nkona antu amwanya babethiritwe bakinambira kwa bakimugwetaga ta mutongoria urari umwega na urari na maoni Magoa daring icon who fought exam cheating roll out CBC Magoa no wathie nambere kwigua akirwaga sana na wamba boigerio na munonkuruki na wathie nambere kwa introduce mantu mageni na CPC ereto CPC CBC big on values. Magoa was well prepared for a major task in life. Magoa narebanga banganete bakugana kiri ngugi yake muno na ararathiete kuthomithia yes narebanga banganete bakugana kuona ati na kuthina mbere kwigua kirutanagiria ngugeni yake taxpayers to cough up shilingi milioni 75 for lawmakers meeting Mombasa. Workout MPs kana burama MP baadhi nambere kwa bakiumaga muchemanio rara bari na arante Mombasa mbwethere toboki nambere kwa bwite maga ende kigena kirabere tobakiragira kithi nambere kwa igwa gikirekagirwa. Estimated indicate that 349 MPs spent shilingi milioni 5 on freight fares and kiri muchemanio yo nigutarire tuaga kidogo kairi mbechira bethe tubatumira kiri kutondeke nini kurekana batumirite milioni 5 shilingi milioni 69 nyanya kurara na aguma hoteli ni Mamuma Coast na arabethe tubaikara ntugochire MPs strolled to a conference hall at Pride Inn Paradise Hotel Shazo na arabethe tubakinambira kwa bakiarageria mantu mwanya. Some drove away after signing the attendance list which will be used in paying allowances. Bamu baadhi tu basa inabaonekane bakuliku nyuma yao bagosha inogu bauma baadhi kengo tu bakainambira kwa bakiwatagira ma allowances mama. Mantu mama ondenansi ni muntu akawainda okunyamarwa. Mantu mama ondenansi muruti ogoti. No kuinambira kwegwa akithangikaga no kuinambira kwegwa akinyirikaga. Kiringa thitino ya the people daily karatati gatwere ndio na big win for registrators as treasury release chiringi billion inya for CDF kite. Nyuma ya muchemani yo ingwetiga ajumbe ibethere tubena ya okenera nuntu wa mbechiniri kere tu chiringi billion inya iri kainambira kwegwa ikithungagira kiri docket ya CDF na narabethere tubakiwa mbechino ngaitare yo batiumbete kwa bakero manto ya matire tubakiomba kuthomithia mbechini kurekera igakinyara baraba bati to hope so to hope mbechino ikainambira kwegwa ikinyira antobara ba ko batarwa na mononko kinyira antobara baya na obatubobo. Raila fires back at Ruto over election servers. Azimio linda Raila Odinga muthinyagoro ndi nambere kwegwa kimenagire mutongoro mugongo ndagiteri William Samoei Ruto nontu bakweneria kana nontu bakorongoa ati kwa ina idurano bya guma na munonkoroki akithina mbere kwegwa kiwanga servers cio ndichi agwetu na akiuga ndetini ciorongo twegirwe Ruto akiuga ati servers ichi aruguretwe iriro yukwetinioi twegirwe zisi lisikie arete na gichonkwa we heard that Ruto saying the servers were open. When were they open? Aliuga twegirwe Raila akiuga ati sava cio ndichi aruguretwe ile chia Ruto akiuga sava cio ndichi aruguretwe ile chia aruguretwe aurage kiuria kire muchemani urai na MCA Nairobi na ara Global Leaders na ara Jaramogi Oginga Odinga Foundation
na arendi Raila na kuonekana kuthina mbere kwigua akimenagiria utongore bububwa Ruto nonto wakura kuwethurano bia mwanka muthiru ibiarebiye na wethute ati thina mbere kwigua gitiganagiria na ntheto ati Ruto nwe mutongoreri wa mugongo ati thina mbere kwigua agitigagiria kana nyake recognizeaga atongoria bara bethiritwe bari bakithurwa na tigiti ya Ruto na Nancy Kwambiko kegwa nchambe eno gekwenda kuona kanyamu utongoria ni bubwa Ruto nikia chitanirite mbere tutiare kirenga theti no ntundeona ngatheti eno kinyo tia yena mantu maingi munora ga ngutareria mantu makai marango kwirite au kanyuma mantu makonenie na murimo uyu owetwa ni cardiac arrest. Mantu maroko batara kumenya makonenie na murimo uyu wa cardiac arrest muraithiria wa Meru TV. Mantu mara okubatara kumenya kuririkana nithiritwe kiumagira thaino ende ati murimo uyu wa cardiac arrest nuthiritwe kiuraga antu baingi muno aganthi na ara muntu agotwika gaga collapse na kagita gatareo akeigua gikuyaga nkoro karugama bobo nontu bura Kenya kana nontu bura buyete kutwika kironda kya nguti ya Kenya na bakiora ya biure bingi muno na tontu bobo kuma umangira aturaithe mantu ama kuririkana cardiac arrest murimo uyu wa cardiac arrest antu baingi kana gicunjĩ kĩa 95 bara bawata wane murimo uyu wa cardiac arrest murimo uyu Nancy no kwerekana warire kinyama tanka kuririkana murimo uyu ukaya gukugie chaku na ikurande mantiwa chiayu miyende mantiwa njara Demantiwa mini menjara kwina eri muno rita nawe turita wande mantiwa terun wenti wotri kura ino turita nuyentiwa eri uri ngorita wande mantiwa kare menyaga ende ntiwate no ndo tiena kaine yako gana kedra inkorea bado wenti wa utio makole kura no ndo newetia murume yako wati okura sawa kuririkana murimo uyu gakugia chaku na ikura chiayo ndemantiwa yani njera chiayo gicunjĩ kĩa 95 gya antu baba watu murimo uyu batimonyagia bationokaga batimonyagia sawa we mpairia kitharaka kionde kitharaka ku aya kurirwa antu bara bomba kwegua kinya gicunjĩ kiu gya 5 baba bomba kwegua bakionaga kana antu bara bomba kwegua bakionokaga batiakua riu murimo uyu bawata barerekana baturaga na mathina baturaga bagicumbukaga cardiac arrest ti heart attack tataura di 12 heart attack imbi cardiac arrest imbi heart attack kuna antu baingi muno ibethe tuba chemist ka cardiac arrest na heart attack bakiuga imirimo umurimo umwe uyu mumuri yakini yonde ti mirimo ya kurugama wa nkoro kana yonde ringi ya nkoro nikyo gituma antu ba me confuse kuririkana heart attack happens when a blockage artery slows or cuts off blood flow to the heart. Murimo uyu wa kurugama wa nkoro urerekana gumagira kagita kara atare china mbere kwigua ikirigagiria ndamu etia thina mbere kwigua kithiurukaga nkoroni. But usually the heart continues beating, lakini amona ogu nkoroni endelea kuringa. Oweto ni murimo uyu wa heart attack. Nkoro heart attack kana cardiac arrest tuliariria heart attack. Okay. Yes. Nkoro rero ikuringana ngatheti ya The People Daily karatati ni gatonana wagura ngatheti no kara ithanthete no ti ciakwa kurekana
A heart attack happens when a blocked artery slows or cuts off blood flow to the heart, but usually the heart continues beating. Aye ba mulimo yoba na mbere kwa bakiona kana patient tends to experience symptoms such as alimo antuba mulimo yoba kurugama wankoro badia na mbere kwa bakionaga mantu tamama uroro kibara na kwegwa utena meruke kugana wena meruke lakini etikugana no kwerewa neo ni wetwa shortness of breath, lakini bado ibeda wabe conscious na responsive. Ukawati murugamo wankoro urero kegwa ore no wetu getega nasi no kegwa na haya njarani yenwenge cardiac arrest nkoro rugama wale iba kuwa kira gituma nkoro rungama tiatendere tiekombolia. A person will be completely unresponsive. Ukawatu muri moyo wana timenyaga isa yunire kore. Wawatu muri moyo nkoro rungama etiga kuringa immediately. Yes. Lakini kiri attack nkoro ni thero ekiringa ba. Ni thero ekiringa. Indamu itethagirwa kithiuruka nkoro. And you need to start cardiopulmonary desecration CPR right away. Yakuye shonko na antia kerewa ntirongo. You need to start cardiopulmonary. Enwimbi yonansi. You need to start a cardiopulmonary resuscitation right away. We? Kige shonko pure. Kiande kirito kamwana tanigo, kamwana kaide, kamwana gatena inya. Karaga itota. Kamwana gatena wombani. Ure witage chongo na rogita. Tatuere mbiendo. Ari. Mei marieto mo daktari na wentu benere wambea no athomere daktari. Ayai. Pewa wa mitamboni. Ayai. Okari orongo. Wambera ngano athomere. Nikuona na ruo ina koro okari orongo. Angano athomere ndagitari. Kana ti u. Ini mic. Uyo ni mic. Anyway, nkuririkana ti u wamberie no athomere ndagitari emunde no gitwerecha tamu no no me wale mera kalito kama kaligo ntubuka aima tamchia. Anyway, each minute count. Kuririkana kagita ka watu muri moyo wa cardiac arrest kagita ka nkorono ya rugama ndareka yondera ni kubatara utumira bwe kwagira. Okay, when it comes to a sudden cardiac arrest, a minute might be fine. However, patients would be dead by the next minute. Mulimo no kuwata daino ndareka no tukwaragia ndareka no kukweraga ngukwaragiria unyuma watu kadhaina tukwaria yungona no meruke ni kumire meruke moyo numire thayo ne thire. Patient would be done by the next minute. To survive, the victim needs immediate CPR. Era tukuwaga ne cardiopulmonary resuscitation. Okay. And the treatment with a defibrillator. Victims of cardiac arrest can be saved if a defibrillator device is immediately available to deliver an electric shock to restore the heart to its normal rhythm. Tokora. Kena kyo. Meya inko makania. Kwena device kwena machine yeno wetu ogwe wenda ugago. Etirere kana nuanga ukegwe device yeno eri akubeka gitaka wa wati muri moyo.
kumakia ya kupavora ni oremo mwanka nkoro ekaendelea kulinga kai igachoka ringi ekanjire kulinga koko ina device ereo machine iletwa defibrillator enwende ne kwerekana i device era ekubatara kweweryo immediately kagita kawa wati murimo wa cardiac arrest kengo wako watogo egosto nuntu kaya kuthire ndarika you gone you no more you buy na ku kuritwika okothiria bado restore heart to immediate living for every minute that passes without defibrillator, chances of survival decreases by 14%. Research shows that applying a controlled shock within 5 minutes of collapse provides the best possible chance of survival. Still, most cases can be managed by giving CPR at the right time, hence the need of every to learn CPR. This helps keep oxygen supply intact until proper medical health arrives. It is quite easy for people to get trained on CPR, which can help save the life of stranger or a family member. Device yane kwa watara kwa uwele wa mridhire wa Meru TV kengo moyo wewe kiono kagwa. Namba 5. Mantumoko batara kumenya makone na murimo wa cardiac arrest. Hospital care is important, but many come too late. Utungata pa chibitari buko batara sana. Lakini baraba inge bakinyaga. Bacherereto. Kwena sibitari. Like kesi ya magoa kuritwika moyo jwa wetu atwikire ari like 100 meters kumakire sibitari. Imagine 100 meters ikumata nari in fact compound ya sibitari. Lakini yare 100 meters kireka shote au bako device yenu tikidona rwero aletero kana ne mastima na unde ni tikoreka no evero ari tikoreka. A chain of survival is needed for a person to Katwi number either two. Cardiac arrest does not only happen during physical activity. Kulerekana murimo wa cardiac arrest often collapse while performing some kind of physically demands task. In real life, a person may or may not be doing something physically taxing when cardiac arrest happens. Yani murimo yote kuerekana ate wako watu okirimaga kana okalinde apana no kuwate idho umami no kuwate okukirite twankinya gutwike no wako watu okiruta wirere kuono physical activities me ababa ngibuga nomba kwegwa nakurimaga nkoro ya rugama nanogire na ukethaga mwere au ketha nkina abakuraga ngao abeba muno ruo roma no kuwate okirothaga ontobunde buraga tukirekeria twerekeria na mantu mama number 7. Most cases occur at home. Makareka mama ingi murimo wa cardiac arrest mumagera we mwe no ntumenyaga tio kuri umwaji no kwe wagu bukuthekanagia no kuri wagu no pe ya ba yo story pu eko wata ore mwe yeko inaine chua yekira cardiac arrest can strike without warning etio warning etiwaga ari akwambiria okorore na kwenda kuwati murimo oyu ari mawana mbirie gutaika na kwenda kuwati murugamo wa nkoro wona mbiria koga ntundu na ndigi
Cardiac arrest. Na kwenda ko taino. Menkona neo wetete. Neo wetete. Ona mbere gushunjuria ntundu. Na kwenda ko murimo uyu apana. Uyu utire abale. Utikonenkagia warning. Oreo. Wana wegwa gokwe bedroom. Na mukagu. Na wana bedroom na mukagu. Ukengatagia maitha. Gismayo. Ukengatagia maitha gismayo. Watu ikadek arrest. Au leo. Egakugwata maitha batako kuthi. Uri gure nyumbu. Embiende. Ate? It occurs at any age. Murimo uyu utiuga wata twana tunini. Murimo uyu ati owataga ntu barabakuru. Ari nontu muntu kinya miaka 20 ndi ati watwa. Hapana. Ati ndi nontu akuma mutundu. Mwakwanga na utaun. Mwakwanga na muthuku town ati wati murimo. Eti chaguraga age. Gender. Eti chaguraga age. Batia kumbongera mantu mantiroga. Eti wata gender yo. Abuna nwaka kuthomera. Twakinya bantu wa age, ntirona bantu wa gender. Twakinya gender ngakwira. It occurs at any age. It's common for people to think that an old person could experience sudden cardiac arrest. However, anyone can suffer from the condition at any age. Etiko makane we na miaka 34, etiko makane we na miaka 62 plus 3 tanio. Etiko makane Etiko makane we na miaka 17 plus 6 plus 2 tago, 16 plus 2 tago. At any age, wewe na kireru, wewe tina kireru, wewe na forehead, wewe tiene yo, wewe na yote etiko makani. Awareness and preventive keys. Mantuma gender ntio na kiare wingu etege gender ichio ndenansi nontu batiare leti ntio na gender bantu wingu etege gender ichio nde kadi ndiga abongerete mantu mangi. Awareness and preventive keys to reduce related death. Since coronary artery disease CAD is a leading cause of cardiac arrest, kana coronary artery disease niyethi ya nambere kwegete mamulimo wegwa okethi nambere kuwata antu. One of the best ways of reducing cardiac arrest death is to make sure people get screened and treated. Screening daktari lugha screening nuko wata screenore. Okay. No nto mea kosire nene kwerekana ni coronary artery disease. Wamenya kana wena murimo wa coronary artery disease. Oyo no teme nkorwana ega arrest. Ya wekera mpengo. Meikyo anto barauga onto bagikora mpengo murimo twipone mojo kari. Ende murimo wethire tukiumanagia na coronary artery disease. Coronary artery disease. Corona? Yawewe. Hatemato na corona. Yawewe. Hatemato za kuringida na corona. Anyway, ingwetegia coronary artery. Niyo watawi murimo ni coronary artery yo. Yes. There are also risk factors associated with it, such as high cholesterol or hypertension. Korea cholesterol embing. Eka block. Eka block. Coronary artery kedro ndam. Ebe mechekeye kana emenge ukedra ndam. Ni matu kana ni ncheke. Ndamu ina yatiko kedra coronary ranga na gojo. Yatwikikani. Jakenyi yayo kedra kajira kandamu gatigara kangano. So kandamu karaka ukurukira wikanini. Na yo kedra ndamu ire gutonya nkoro. Na watwika then mea watwika kanyamo kwikani nita kanyamo riga yatawata. Watwika damu. Watwika coronary
ita watore metaga ta corona ya tiri watuika egochegea yaga no menyaga that means nkoro ekegwa ekewakaga na inya sana utigera coronary artery nio ikagia ndamu corona yes endi kenda aorta nio ita so kethera ndamu ire gutonya ni kirere ku yani karam kandam kaga kuthungira kanini sana then mea utakuga ata ndamwire kuma ndamwire kauma ne mbingi yeye etweke enini that means nkoro ekegwa yina ekewakaga hard ekegwe yina egistragulaga nkorokia bore bateri kuruta wira me bateri kuthi chu endo kethira at times nkoro ne ku kurukia 72 kurukia 67 na 92 chu ndia mu ko anto bategemerere anto kabaride merere turekaya na maguta mara maingi mashibishi ntago na chegoro niuntre ya ships my friend ntire ikwaye niuntre ya ikwaye ni gotindo mbere nta ikwaye byandi yaga no ngabi kamuthereni kana no ntwende meya to kura twambire kuri methere meya tene no kumya twekagira ikwaye ku ukathiuga ukaoyania maiga na agugu ukatherukia ugekira ikwaye okambira kungenya antu arume betegeretwe kure kwayi wali ya kwayi ke maigan okatheruki na ikutheruki okatheruki kwayi ke na maiga kai kwaje maiga na ikwaje okay maiga na ikwaje kai maiga mari gokugira alo ja ugerijo ndio bwana hizo as far as jare maiga hizo Isaac Subchief Karegeria Isaac Subchief Karegeria ni mukomwana wa mukomo mtijeni ate kodirian shobi kia muri ni manda Isaac Subchief Karegeria ni mukomwana wa oyo atiko me another njobi takuthia na haki amuri mandam njobi kiamuri njobi kiamuri bingi muno sasa niko ndani ya Meru TV. I'm Nelson Mwenda oyo ari wa Meru TV ni Mwenda no kumete mbari ketheka sana ntamba narambirite na tuthinga taira muno nambira nguketheka sana mambo vipi Kiroria Jikreo kwanza na kusalimia sana mimi James Kiremi kumatonyai okay nataka mafanzi wote kwa hii show tamati baba muoria bonde ngao bonde kaba inambre kwa beke de casa ndio na ntu wengi bali yao bara bede to bakera na tibwega o diria story ya cardiac arrest na attack aja ndio na baugete atiri ojo watwira attack yumanagia na go feel kwa ndamu go Kenya baruga cardiac arrest either bari mingwanithania na electrical shock like rera kintu instant orimo kira kiaringa ngoro orimo ne karema guita ngugi ku antu baba ngiba confusaga attack na cardiac arrest koguria ngoro yira we kuruga machwa cardiac arrest ewe therwa cardiac arrest te attack lakini rira meruke utike tikugana no kubeba lakini nitakugana and then ngoro ne kuringa ni attack ikiwonaga okay ikiwonaga antu baba inge bakigirika me ugirekete ngoro ne kuringa na nugo kibeba lakini ukibebaga ukibeba ruo rutakugana ugakorona mtu mbaba wata waikibaba yetawa kibaba Meruke thero etako oxygen te thero kenganaga ke utombo kana kire utombo na nangi oxygen thero kire maori so mitochondria ne tayo utombo mitochondria ne kwanza ne kamata enough energy oxygen emokia
wa mukumbusho Jojo tetagia oxygen, carbon dioxide. na no aburu tawera were ayo ni otugo mukioi yani were ayo no etiona wa were ayo mukioi weto mukumbushe were ayo bukebonera na aguome yani ethia karuta wera otugo othi mukioruta wera otugo bukebonera were matokeo muthenya na nimero tumara kire gitumaga baingi ba nada no atongwa no atonga na kire gitumaga baingi ba confuse cardiac arrest na heart attack ni kwithirwa heart attack na lead to cardiac arrest. Okay, heart attack no lead to cardiac arrest. Nukona riware ma ku remitata kubeba kwikia meruke riware ma kwikia meruke wa collapse ria mbere wa collapse ria jairi nkoro ni thairuwa nandi ikwambiria ku dysfunction in a way na cardiac arrest no ijiri au rimwe ukethera nkoro egotiga ku function at once lakini kira kia lead to nimbi heart attack eji ya fail ria mbere ria jairi so ukethera au nio iku ko join wawete biology gana nikwambia biology nilikuwa mama lao bwana na kitaro ndo daktari anyway ukethwa ni Ann nene tura hi guys mko sana ibega sana Ann alembera salimika sana Nancy aliwa salimika sana Nancy salimika Ann asante nokumenya Ann nokumenya Ann te bonia najua Ann nokumenya okay ibega sana Ann asante tukai kumuliongera nao karatena waru Ann waru muone iwaru nkuria imbijete waru ukuria gochwa kira tukigatwikia kwa Ann ugo rimwe tukariongera Ann waru baadaye anyway by then de muntu endete waru muno mento bana kwa nuamberia bena waru ugenda utaregera twita kugira waru angatigo no me ori thuka no me no ambura gikiurie kinkauria arume no abuthu wo kanga kugeria mbona ka no abuthu kaliga nawo anti bathuka anyway nereka ni mirongo ngerie otiri thuka geria woni kweri kwe muntu wanawe tu kagita katu athomaga high school etawa data tari nkoro era oyu no kathio kamwerecha thina ciaku oyu atiri thuka atiri thuka oyu atari thuka ma atari ngoga eyanaga atari ngoga ndaigua inyogi atari ngoga cherukwaru urewe cherukwaru arenta teo cherukwaru na unekire nkunguro nuye nkunguro nino dais njeto eta nkunguro ke kwenu cheunika no ntubokubwa oyo ake ya to sawa oyo ake oyo ake mudia nkunguro kobo ndia ngana te thirie njogu nga Kobo atrembo ogeni arembo awa tambogo ogeni mwana ngunguro kobo eni nantu musemo watigiro kirawa kubwa kura kunene nuko igwe kubwa kura kunene ikunde chero kwaro nkunguro konkabwe ebuara kini ti monora nanda rombo chainga kunda kura kunene nyontiro wikira kini bwakwirikana chero kwaro yanto doke uritwira tuvuke that chero kwaro aunekire nkunguro nuntu bora ka ale baba le mudia ko baba ade wana kirebo ngetin komayo ngoya
Tore real. Como é que era informe? Ngeti ngoma ya yena raika bayo baya gutethero kinyebo ari baba nkunguru atire na kireburo atige na kireburo ya nkunguru agu angana iru cibitari ntime yabo wakari Ndagiro wange no ugatire weza weza kwera okeja kairi narua kio keza kairi wayo keo wayo ndia kwegirwo kiao akwera tikaye owe takerongi ndaigirwo kiao nago igirwo kiao okero nago keja kaire no akaume takerongi ndaigirwo nani eta nago igirwo kiao Adendo ntore onde neri kwigirwo kiao no yari no keja kaire wathi uriro tikaye kaire kanda harotho nuntu ingo kumenya ari ikiao me kanda kwegirwo kiao ni jurago da Mbijata. Nti yeta bera. Na ono bega girukio. Anyway. Ndeona nansi ithatu. Gatu inambere kwa twetigagira ikoni mangatheti yagu. Ituka itwe twina mugeni twari mantu makithomo but unfortunately ntie kana kaomba okinye nwi mantu machukuru thaino alimo mbuga nao atekanire nuntu bwa admission mari to nini but I think tukaina mbere kwigwa pecho na anwe kairi gatuthi na mbere kwa tukiumagarukagira agu na tugacokia nkatho cia mwanya nuntu bwa kumuriithiria kuina mbere kwa wate tuthie na mbere kwa tukiamba mubango mwanka kagitaniaka gatugwatane kaire muthenya waru kewe kwenda kumwenenya murungu ni kire mubango yo wetu wa turinge emeniuka wethire bambetaga ni famina zwa kimathi tukawatanira ugoro kire ndeto cia Meru TV ugoro tinda bwega nani bakambita nanse ndogo tuwatane wakairi tukoya rojo tugarikia kurwa ni famina na tukauga ni bwega no tukawatane na tukuma thaimwe na thaiji tukuthira tukiumara twakwendera ntuko indongi no indi famina ukariga kwigirwa ntukiao kwani koni mbigirwa kiao arete oni ogwe wigairwa ntukiao gatumagaruke tinda bwega tono nero